Bataze muri Ruka uwagiye wanyuma ni bagenzi babiri nawe mukurikire dema mukurikire namukurikire twagiye kandi Yohana umubwiriza aruguru kwagiye kwa nyuma ari gusubira turagukuramo Samuel Yohana Zefani Abaroma Abarewe Mwese Zakari Zerubbabeli Ruka dema vamo uko kwasigaye inyuma kugegwa aba Filipi gaige aba Korosai yagi Yobu Yosuwa Habakuki Matayo Mariko mwiriwe mwaramutse mwese aho muherereye twizere ko ari amahoro mufite rero kuri uno munsi twagarutse kuri Mbanguka TV show tubahaye ikaze no gukomeza gukora ibisabwa byose rero turi muri game twagarutse muri game kandi game rero ukuntu imeze nuko tutabicishije amatsiko tugiye gukina kuvyerekeranye na Bibiliya so tuvuga igitabo ca Bibiliya nituvuga Ancien Testament baje mu kuryo mu kuboso nituvuga Nouveau Testament baje mu kuryo rero ni nkuko bimeze umva tuvuze nka Matayo baraja muko baraguma aho bari kuko bazaba bari aho nyine igenewe kuba nibari tuvuga Zakari baraja mu kuryo mu kumoso rero ni nkuko rero twagiye nizere ko mwiteguye okay twatangiye amaganya enemy icyarimwe umuntu usura kugenda wa nyuma aravamo kubera hano ko turabibona twagiye kandi Nahumu Zakari Yobu Ruka oya nidusubira abantu babiri bagiye banyuma muzamwiterera pani ntambwe sivyo twagiye mwiterera umuntu ushaka kubona iyo ntambwe yushe nyuma y'izindi nabonye amaguru abiri aya maguru abiri yo mbaravamo twagiye Matayo mana yanje Ezra ukuru tiyagendera rimwe kandi biragoye gufata gucyo ukuguru kumwe kwashitse kumwe kugasohoka kaza kwa nyuma twagiye kuvayo Noah Samuel Abaroma kumunaziza nyama bibaye bya nyuma umuntu usura kugenda wa nyuma aravamo Yona sinabizi mwiterere ntumuse gutera intambwe mwiterere sivyo ego mwiterere kubera ko intambwe kiragora kubona twagiye Mika Zaburi Bataze muri Ruka uwagiye wanyuma ni bagenzi babiri nawe mukurikire dema mukurikire namukurikire twagiye kandi Yohana umubwiriza aruguru kwagiye kwa nyuma ari gusubira turagukuramo Samuel Yohana Zefani Abaroma Abarewe mwese
ubundi ndasigaye n'uyagaye agiye nyuma sawa twagiye ibyahishuwe twagiye ku ngoma itangiriro gatore n'ubutsinzi okay nimugaruke mwese bushya kandi twongeremo akandi kantu gatoya oya twakomeje tugenda ikindi kintu kimwe kwanza twasubiyemo kandi irimo twakomeje uwatsinze wa mbere twamubonye twende kubona uwatsinze wa kabiri y'amaragire competition sibyo urimo sawa natsinda kabiri turamuha agashimwe utsinda urumva ndirya nyuma twasubiyemo kandi Zakari Zefani Zaburi Zebedai uwishaganya aravamo Ruka Nyanda irindi rimwe uragenda twavuga ngo nukwiterera ko izo ntambwe zanyu kiziragenda zitonze ngo biriterera twagiye Abaroma Abarewe Abafilipi oyaye ntabwo tuzabuzibwa mugendera rimwe uwanyuma asubira aravamo oya igitegeka gusimba uvyige Zaburoni abaho hagitabo cha Zaburoni ariko umuntu mvuga atagitabo cibafite kimusire kwishaganya none tuguma oyaye nta gitabo ciwe kibaho no simba oya none nimbabwira ngo Maria murajahe nimbabwira Maria murajahe umuntu muzi ko atagitabagira nubwo mbabwira ngo nubwo mbabwira Kayini muragoba muhagaze sawa yego Yohana Yoweri Yosefu Zaburi Zakari Zerubabeli Ruka dema vamo uko kwasigaye inyuma igirwa Abafilipi gaike Abakorosayi yagiye Yobu Yosuwa Habakuki Matayo Mariko twagiye kandi Luka Yohana Yoshafati iki sare mureke mwe habuze numwe ntiwagiye iyo nta ikura ko kwagiye yari mwese nawe sawa tubasubiriremo mwese ko mwese dukeneye kubona umwe watsinze twagiye Zerubabeli Enoki agira igitabo twagiye yo Matayo Mariko Luka Ingoma Yosuwa Abarewe Abaroma Abagalatiya Zaburi Ingoma Itangiriro Kuva ibyakozwe n'intumwa ibyahishuwe Yohana ibyo ku ngoma kade mvugurira muno Ezra Esteri Yosuwa
Tito Timoteyo mwombi mwari mwatsinze Timoteyo Filemon Nahumu muri hehe Oh my god. Nahumu. None kene muntu mutsinda mwe bimurananiwe No mujakera sinajya. Nahumu ni mujake. Nahumu ni mujakera mwe mwatsinzwe cyo kibakishije Oya nawe watsinzwe nuko Nawe yatsinzwe twatsinzwe. mwe mwatsinzwe twagiye nta kibazo twagiye aho muri he aho muri nuvote mutangiye aho muri nuvote testament Habakuki Hagai Maraki Yohana Yona Mika Mariko Zekaria Hagai Ezra Abakorinto Abagalati Efe Katora ratsinze Abagalati. Yabivugiye gusa shebeke yatubiye kabiri. Ngisavuga direct winguye kugoma kabiri. Wego sibwe mu face nawe itabigendera mu. Nero Katora n'utsinze rya kabiri. Yaducanze shemeye. No abacanze byo rero se mubikanye Babuze abantu babitsari. Abaye Obusani bara Abagalati amushiramo nawe. none se nyine nabashize mu Katora yabatsinze kandi ushakira agashimwe mu yabatsinze kabiri rero niwe muganyi kubera kutemeye nagucanze nyine none kese mucange None abantu babitsari. abahe none abaye babiri cyarimo Roma. Abagalati. Yabuza abagaragara Wamubwira rero kumugo. namwe uko gware kunwa mwananiwe gutsindana Katora rero n'utsinze neza musezera abantu ukuri Mbanguka TV show ibindi tuze gukurikira nyuma ngaye karibu nimungegere mwegerane murangize turangize Abakunzi ba Mbanguka TV show komeza kumukurikirana no kumukurikira no kumuteza imbere. Okay. Yakomeje kudukurikirana abakozi ba Mbanguka TV show rero mukomeze mukore ibisabwa turakunda cyane bakoze turabasuhuje abakunzi ba Mbanguka TV show mukomeze mugubwe neza afite byinshi byo kubaheza kandi byiza cyane murakomeza mugubwe neza Imana yo mwijuru ibaho umugisha Tubashimiye abakunzi ba Mbanguka TV show mwe mukomeje gukurikirana TV yiwe mukomeze muze mukurikirane murabona hari ibyishimo cyane bisabwa cyane nuko muza mukurikirana mukabona ibyishimo n'ibindi bintu cyane bikomeye Sawa murakoze cyane kubana natwe kubona ko atawusigaye hano bisobanura ko bose barangije rero nakaganuka kuri Mbanguka TV show mukora ibisabwa like comment share subscribe byose mubikore murakoze cyane mwarahezagiwe